All right. Ana vutisa hi siku ro sungula loko mi performa le ka Malamulele Le ka Malamulele. le ka boxing what. Boxing gym. Chavi MC. Ni vona ku tele swinene. Se ama chuwanga vela. Ni nga chuwanga. Ni sukusele loko a ndo chuwa ra ha ri ntsongo ne. A swi ta swa nga fambanga a ni nga ha ta swi lava. Loko ni nga yisiwa ka ndhawu ya ku tala ka vanhu so. Ivi then ni sungule kwalaho ku tolovela. Ivi then ni kha ni yisa mahlweni ni kha ni tiyisisa ni yisa mahlweni then xikwembu xa mina xi ni tlakusa xi ku ringeta n'wana a nga ta swi kota. Mara yi ndlaku gidlinyana lelu. Ni vona leti loko mi nghena la stagini laha crowd ri very tlula swinene. Loko ni nghena stagini loko ni nghena stagini a ni tsakile ku va ni tikuma ni ri ka ndhawu yo tala. A ni nga ku ti A ku ri siku ro sungula. a ku ri siku ro sungula. Ivi then ni tive ndhawu liya ku sungula kwalaya ko chuvela kambe se loko ya ti lona milenge u tsutsumela kwala. Ya. A ku ri siku ro sungula leriya ro mi performa evuton'wini bya n'wina kumbe se a mi performeni kun'wanyana? A ku ri kwalaya. A ku ri kwalaya. Okay. Ya swo twisiseka. So mara a hi laya ngopfu ti-performance ta mina eka vanhu lava na Maponyani a ni chumela ndhawu to tala va kha va tekateka ti-video va posta then Chavi ti a n'wi khumba a ku wa swi lava ku ri a ni kuma leyi. Chavi mi kume laya. Okay. A ti-video se a lava namba ra manager na yi kuma se a ti na yi kuma a ti ku ri a nga lo fambela manager leti ni nga za a kuma namba A foni. a foni a hi hlangana then ti suka ta magasa. Ku ri ku n'wami a mi n'wi vona Chavi switoriweni se mi titwe njhani loko Chavi a fona ku lava n'wina? Ku ri ku a mi n'wi vona switoriweni ka Mafenya Brothers? Ni vona sweswo A mi nga voni a ni rhandza foni a yi ri na mali ntsena tablet na boti. Sweswo a hi nga swo lava ngopfu swelo a hi nga swi vona. Okay. Se a mi nga swi tivi ku na Chavi? I ta swi tivela kwihi? Okay. Ya na swi twisisa swinene. Se a xikolweni hi ta a timhaka ta xikolo mi le ka grade mani? Le ka grade 4. Ka grade 4. So vanghana va ri yini loko se mi ri ku huweni vhele? Va ri va wona mfundhisi kumbe va na Nxavo? Mani swi te mina munghana mina Memgolela munghana wa mina. Munghana wa n'wina Memgolela? I class teacher ya n'wina kumbe? Class teacher ya makwenu wa mina. Okay. So hi munghana wa n'wina ntsena exikolweni? A hi ti tshamela swin'we. Se lava n'wanyana lava. Swa twisiseka swinene. Okay. A ni tivi ku mi nga ku yini ka vaseketeri va n'wina ku se hi ya makumu. A ni tivi ku i ncini lexi mi nga va tsakela ku va byela xona? Ka vaseketeri ya a tivi ni nga byela a na ha na marito. A na ha na marito. Okay. Ka vaseketeri va meke? Hinkwavo na ha rito. Okay, ka vaseketeri hinkwavo ka ti-likers mi nga va vulavula swilo swo Nxavo leyi a hi swi lavi sweswo a swi laveki. Loko a tiva vo n'wina mo type swo ka na swin'wanyana as long as vulavurini. Data ta mahala. Ti-data ta mahala teto. Ti-data ta mahala se hina mi byela swilo leswi nga na nkoka leswi nga kahle evuton'wini hikuva vo tala vo n'wina mi vakulu ende ma jamuka no jamuka ivi then swi fika laha hi vheku phela swilo swo phuta a hi hlamuli hikuva vhele a swi hlamuriwi. Se no xeleriwa phela loko hi ri mfundhisi ehlangana na swo tala ngopfu. Ku na mindzingo yo hambanahambana. Ndzingo yikulu. Hi nga ku phela u kha driver movha i ri mfundhisi u nga doti yi tlele xikarhi ka patu.
wayena and lokutsutsumela la and the bricks abavukola la kwala iri speed ngopfu na yona accident ikulu okay na swisisa channel leyo I channel leyi ya kusungulaka swinene xana mi nga yi navelela yini vele ai tiko yi navelela ku ri kula ya mahlweni swinene ai kule ya mahlweni va byeleni ku va subscriber va byeleni ku va subscriber va subscriber va ndzi byela ku ri mi subscriber ne pfaleke tinhompfu swelexi ni ya swi twisisa swinene okay se xana lava va nga mi tiveku kahle ku ri mi tshama mi chumayela kwini mi nga va chumayela yini hi vhesi leyi mi nga va nyikaku yona la se mi yi hlavutela nyana katsongo una nga tshama veke tivhese ti fate ati hayi yin'wana na yin'wanyana to foyineriwa leti hi xikombelo a ti foyineleni vhesi yin'wana na yin'wanyana leyi nga ta pfala hi yona mi nyika vaseketeri va n'wina okay vhesi ya pfala hi lewa Geneza 1:5 kahle Geneza leyi ya khale na khale leyi ya kusungula leyi ya khale leyi lesungulaka tibibele bisa lama ya Davida Yehova I murisi wanga ndzi nga pfumali nchumu u ndzi yisa emadyeleni ya rihlasa u ndzi yisa ematini lamo tenga ndzi nga henda endzutini wa xinyama kambe a ni chavi nchumu ku va na sitaku Yesu u na mina u ndzi dekela tafula emahlweni ka valala va mina u ni tota mafurha lamo nuhwela lamo hatima lama risuna ya vhesi ya matimba swinene okay ya ku pfaleni khensa ku va hi vi na xirhambo xo hila ku va na n'wina ka channel ivi mi tshemi kota ku swi twisisa amen aleluya a pfaleni mahlo hi pfala ntirho xikhongelo amen Baba, Shkem Shama Timba Zareta, Miam Saint, the name of Jesus, name of Christ, Father God, the Hospital, Lion of the Shkem Shama Timbana, Conga, Trama Timba, Shkembo, Channel I family, Trama Timbara, so Christ, Nazareth, Shkem Shama Timba, the name of Jesus, now Conga, Trama Timbara, so Christ, Nazareth, amen and amen. Amen. Ikombela mi like mi subscribe mi tshemba bona video leyi wa hi ze hi hela leswaku channel ya hina yi kota ku kula. You can see.